Hai menaza ting choma I awang riame zai namai go Zeme news man sage hai menaza klum. Namai kapai ke hizi ke ting kumchang na jang kai kana mamai chogu Zeme news man sa Zeme kone ine hai mena hangya pawai dara deli. Anoi North East state Manipur pui bizi saikom mirabai ka chebe puine North East state Manipur banai India ramji tem digai dai je kdei reigo Commonwealth game kumchang na jang kai kana Birmingham ge bam ge danai zim re kumchang na jang kai kana kammai ge pana gold medalist kine duiwang ka dai dele je ka chele zai Manipur pui piting kum kaisna ko bizi saikom mirabai ka chebe puine common game CWG kumchang na jang kai kana go ha gei kret pe ka sui bige planet je kg haina jacket kasui gai dele je ka chele zai pana 88 kg snatch ke zai 113 kg clean and jerk ke zai planet je haina jacket ha gei kret be Commonwealth game CWG kumchang na jang kai kana go ge kasui gailu je gold medalist ke duiwang dele je ka chele zai India ram ge Commonwealth game CWG kumchang na jang kai kana go ge saikom mirabai ka chebe puina gold medalist wang bane railang brele je sale zai North East state Mizoram pepiting kumkres kui ko bzi zirimai lalrin nunga ka chebe pune North East state banai Mizoram zai India ram jiten digai dai je pakna ba gold medal ge CWG Commonwealth game go kumchang na jang kai kanam pe mi go ge panas pakna ba te je gold medal ge diwang dele je sale North East state Mizoram pe bzi zirimai lalrin nunga ka chebe pune Commonwealth game kumchang na jang kai kana ha ge kret ba ka sui bi ge planet je kiji hai chum ka sui gai dele je ka chele zai pana ka sui gai bi ge snatch ke kiji hai ke je dai ka sui gai zai kiji hai ke je rak srok clean and jerk ke ka sui gai planet je kiji hai chum zirimai lalrin nunga ka chebe pune ka sui changai dele je sale zai ai je Commonwealth game kumchang na jang kai kana ha ge kret ba ka sui bi ge railang ge India ram ge gold medal te wang railang ba puiji je saikom mirabai chanu dele zai pakanab ge zirimai lalrin nunga ka chebe pune pakna be te je gold medal India ram ge ha ge kret ba ka sui bigu Commonwealth game kumchang na jang kai kana gu ge duibe pe dele zai anu haim na Asia dei bunge bamle ne man ting ra hangge chuna China People Liberation Army PLA mene chuna military exercise puni pom teun cha zai gimi kap ka libe zai gimi kap go training ramje Taiwan me je reite ra hangge bam chula muidle je Chinese Maritime Authority mene sale chipo zigena Chinese People Liberation Army PLA mene puni exercise te bam zai puni pom te kan cha bam zai gimi kap ka libe bam ge jinna ramje mi de du wang ra hangge pe madle je ka chele zai China na Taiwan me rei chu ra hangge sam siarak je bam tinge US go White House of Representative Speaker Nancy Pelosi ne Taiwan kde gang kyawangai zai be wangai gule be bizigene China me go chipai People Liberation Army mra exercise te chu ko le je ka chele zai iron mag je China me chuna US go Representative Speaker Nancy Pelosi ka chebe puijitu Taiwan kde jang kyawang mara hangene warning du pegai le je sale zai China kde ge pasui temra me zai chipai mro ge du pasui temra me USA White House of Representative Speaker Nancy Pelosi ka chebe puine Taiwan kde jang kyawang zai mbe wang le designa China me Taiwan je re chur gaira bahang run de le je Kagna US zai Pentagon mera hingmalu si zai US go House Speaker Nancy Pelosi ka chepu puine Taiwan kdei zai pe zai kyawang singra bahangna gari zai neilimbe rai neilimbung rama ki ber me rahe gai la mui zai iron makse puni go chpai mera kaning chingko ramsdu rahe gai zala mui le je sale kagna teti be chai kaka China ne US me zai warning pe gai zai momang zai US go House Speaker Nancy Pelosi ka chepu puine Taiwan country game be wang zai kyawang le designa pdaga lungka harbe strong action du lugu iron magse pgune limbes du pere kape air defense na kam sianu le je sale zai Switzerland country go state secretariat for economics affairs SECO Chief Marie Gabrieli Imchan Flash ka chebe puine interview bam ge sa je China mne momag je Taiwan country ge regulate designa puni daga EU mne sanction ka je ma du China me gda ba country me daga ne chai chi lag dra ba zai rangkang du lu chi lag dra ba zai crore me ka teu ka sar me lu chi lag dra ba economic relations je kai gai gulei je ka chule zai puni daga ai je sanction kai ra hange nangsing le je SCO Chief Marie Gabrieli Imchan Flash ka chebe puine sale zai Russia mne Ukrainian ke de hereite ge begedu US zai EU mramne sanction ka zai Russia mu crore me zai taudir me zai gimi crore me zai rangkang exchange tebre me te tara hange sanction kai ni bizdu pataule je pane economic relation are much more important je ka chule zai tuna US me zai Russia me kai lak sang jabam jigene Russian go foreign minister
Minister Sergey Lavrov ka chebi peune saje Russian Moscow ma China Beijing mne Taiwan ke dege reite gu ra zai China mgu one policy je punia supporter za ingagu le je ka chele zai Russia ma dagana aipo sampe bizdu Chinese President Xi Jinping ka chebi peune US gu President Joe Biden ka chebi peje warning pe za ingi je zai dage ngau gai lag je Taiwan ke dege US House Speaker Nancy Pelosi ka chebi puine kya pe raben dege namlu bchangge Russian Foreign Minister Sergey Lavrov ka chebi puine aipo samjdo medium soga salya gai le je ka chele zai Taiwan ke dei mine du air raid exercise bamja China mne pnigu country ge missile aircraft na kapkyo rad zaine warning pe de zaine haimana miki ki kilung me pagu kam dra be hange teu kahli dile je ka chele zai pnuina air raid exercise bam ge pnigu missile alert message pkos du khai dile je ka chele chige pnuina civilians ai public mramje daigum je China mne Taiwan ke dege missile aircraft na kapkyo de zaine mbai ramei zai mikilung me daigum je pagyo ramei ka chebe tagramiz du kete kam gai zai missile alert message kos du nralia gai dile je ka chele zai China mne US mne warning pe ge zai US mne Taiwan ke dei me hange hrei kro za gimir me zo zebam zai pnui ka ka deal te zebam ze cancel te n rahange China mne US mne warning pe gai dile je ka chele zai Pentagon mne sa Taiwan mne US Department of State me dagana hrei kro gi mi zek cham cham ra me kro ikak sang bra me lunib ze US me gurang kangane 108 million mi luichang dile je ka chele za Indian Meteorological Department IMD mne sa zek paike zik naria India Northeast state ke thingri gule je ka chele za Nagaland go government mne Nagaland ke lungmle na hanga sampe chigai de zek paike zik re ku chum gnek paike zik re mingya India go Independence Day changbria changbe hai mna Nagaland ke lungmle na mikiso ge India go flag je kai kam rale je ka chele zai Taiwan country go army zai pnigo navy force mra mane China mne Taiwan ke dei reite ra hangge pnigo dui nei me teilu pe de zaine daigum je China m jeng gira me ka chebe tagram je tehli chu je lamui de le je ka chele China mne pnigo dui nei teilu je Taiwan ke dei gud ra hangge pe de zaine ha dui nei je ten sia ra hangge bom kai ra tak zai plonge bom piting te ra tak zai pnigo nei ha dui nei je ten sia ra tak je tehli je lamui de le je ka chele Aiza Taiwan Army manai Taiwan magu Navy Force maramne military exercise bamje Taiwan manai China magu kadei kaka sungkling dibe bambegene teu ka hali dile je ka chele zai iron magza pnigu aircraft reine limbung rame teilus du pnidu chuna ka hali chu jela mui dile je ka chele zai pnigu gari zen daigum hadui gene tepeje China magu country ge gychil rame ka chebe tak rames du teu hali jela mui le je ka chele zai Taiwan chupai maramne pnilung hre je mo magze China amne pnigu country reite gina pnidu pnigu country je protective sing raja pnigu country je tengim sing lara bahange klum je pni military exercise je bamte je lamui dile je sale China amne Taiwan me hrei chu le dizena anui Asia continent ge bam le ne je lung hrei gu dile chi po jigene China amne Taiwan me hrei mak sing ra bahange anui haimna klum tawai bam khele ai gena na mai go Zeme news man sal wai ga dile nangni ne pi gai zain kingai baby jigena to dele kan gya je share like comment jai subscribe to galo hai manaja klum dele